سلامونه، زه بشیر یم له افغان ټچ څخه تاسو ته د هالندي ژبې ورځني اړین اصطلاحات او جملې له پښتو ژباړې سره وړاندې کوم. Dag, Hallo, ontkenning deel 2. ontkenning 2. نه پوهېدل دوهمه برخه. Is de ring duur? Is de ring duur? آیا دا چله قیمته ده؟ Nee, hij kost maar 100 euro. Nee, hij kost maar 100 euro. نه، د دې بیه یوازې 100 یورو ده. Maar ik heb er maar 50. Maar ik heb er maar 50. مګر زه یوازې 50 یورو لرم. Ben je al klaar? Ben je al klaar? آیا تاسو چمتو یاست؟ Nee, nog niet. Nee, nog niet. نه، تر اوسه نه. Maar ik ben zo klaar. Maar ik ben zo klaar. خو زه چمتو یم. Wil je nog soep? Wil je nog soep? آیا تاسو نور سوپ غواړئ؟ Nee, ik wil er geen meer. Nee, ik wil niet meer. نه، زه نور نه غواړم. Maar nog wel een ijsje. Maar nog wel een ijsje. ولی بیا هم یو آیسکریم غواړم. Woon je hier al lang? Woon je hier al lang? آیا تاسو دلته ډیر وخت ژوند کوئ؟ Nee, pas een maand. Nee, pas een maand. نه، یوازې یوه میاشت. Maar ik ken al veel mensen. Maar ik ken al veel mensen. ولی زه لا دمخه ډیر خلک پیژنم. Ga je morgen naar huis? Ga je morgen naar huis? آیا تاسو سبا کور ته ځئ؟ Nee, pas in het weekend. Nee, pas in het weekend. نه، یوازې د اونۍ په پای کې یا په ویکند کې. Maar ik kom zondag al terug. Maar ik kom zondag al terug. مګر زه به د یکشنبې په ورځ بیرته راشم. Is je dochter al volwassen? Is je dochter al volwassen? آیا ستاسو لور غټه ده؟ Nee, ze is pas 17. Nee, ze is pas 17. نه، هغه یوازې 12 کلنه ده. Maar ze heeft al een vriend. Maar ze heeft al een vriend. مګر هغه لا دمخه یو ملګری لري. راځئ دا جمله یو ځل بیا له سره واورو. تاسو ته هم وخت درکوو چې په هالندي ژبه جمله تکرار کړئ. ورپسې زه پښتو معنا درته وایم. Ontkenning deel 2. Ontkenning 2. نه پوهېدل دوهمه برخه. Is de ring duur? Is de ring duur? آیا دا چله قیمته ده؟ Nee, hij kost maar 100 euro. Nee, hij kost maar 100 euro. نه، د دې بیه یوازې 100 یورو ده. Maar ik heb er maar 50. Maar ik heb er maar 50. مګر زه یوازې 50 یورو لرم. Ben je al klaar? Ben je al klaar? آیا تاسو چمتو یاست؟ Nee, nog niet. Nee, nog niet. نه، تر اوسه نه. Maar ik ben zo klaar. Maar ik ben zo klaar. خو زه چمتو یم. Wil je nog soep? Wil je nog soep? آیا تاسو نور سوپ غواړئ؟ Nee, ik wil er geen meer. Nee, ik wil niet meer. نه، زه نور نه غواړم. Maar nog wel een ijsje. Maar nog wel een ijsje. ولی بیا هم یو آیسکریم غواړم. Woon je hier al lang? Woon je hier al lang? آیا تاسو دلته ډیر وخت ژوند کوئ؟ Nee, pas een maand. Nee, pas een maand. نه، یوازې یوه میاشت. Maar ik ken al veel mensen. Maar ik ken al veel mensen. ولی زه لا دمخه ډیر خلک پیژنم. Ga je morgen naar huis? Ga je morgen naar huis? آیا تاسو سبا کور ته ځئ؟ Nee, pas in het weekend. Nee, pas in het weekend. نه، یوازې د اونۍ په پای کې یا په ویکند کې. Maar ik kom zondag al terug. Maar ik kom zondag al terug. مګر زه به د یکشنبې په ورځ بیرته راشم. Is je dochter al volwassen? Is je dochter al volwassen? آیا ستاسو لور غټه ده؟ Nee, ze is pas 17. Nee, ze is pas 17. نه، هغه یوازې 12 کلنه ده. Maar ze heeft al een vriend. Maar ze heeft al een vriend. مګر هغه لا دمخه یو ملګری لري.
دا و زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Dag. Tot ziens.